studio kuduha ijambo hano kuri Stade National Amahoro i Remera, aho ubu tuvugana amasegonda ashize ari 5 umukino wo kwishyura hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Djibouti bayita l'Elivier de la Mer Rouge utangiye. Tubaha ikaze rero muri studio zacu za kabiri hano kuri Stade National Amahoro i Remera. Twizera ko muri irya rero umeze neza. Attention Amavubi barazamu ariko kura umupira akaruka meze rero. Tubaha ikaze kabisa umupira utangiranye imbaraga nyinshi cyane muri aya masaha y'umugoroba isaa 12 i Kigali mu Rwanda. Akaruka rero bimeze umukino ubanza Djibouti yari yatsinze u Rwanda igitego 1-0. Igitego cy'umuvandimwe Gabriel Beikoudadie amusore ukomoka mu gihugu cya Ghana ariko ufite ubwenegihugu bwa Djibouti. Muri studio zacu twazimuriye rero hano muri Stade National Amahoro i Remera ndi Rugangura Axel, ariko ntago ndi nyenyine ndi kumwe n'umuvandimwe Rugaju. Regan wongeye kwirwa neza? Namahoro cyane, ameze neza ndashima Imana Rugangura. Yes, ubwo rero twizera ko namwe ameze neza. Hanyuma tunyanyagira rero twihuta cyane birumvikana. Reka tubabwire 11 babanje bakomande zombi. Duhere kuri ikipe y'igihugu ya Djibouti. Atasi imbere izo Mumuhire Kevin hejuru gato. Amavubi atangiye asatira, sinzi ko ari umwanya wo gukora line-up, ariko reka duhite twihuta Axel kuri uyu munota wa mbere. Ibyo nibyo mu izamu ry'ikipe ya Djibouti harimo Sulayitsilu Yimana nimero 22, Gabriel Dazi watsinze igitego na nimero 3, Ahmed Yusuf Omar ambaye nimero 4, nimero 5 yitwa Mustafa Abdi Osman, nimero 3 yitwa Yabe Said Isman, nimero 8 yitwa Ali Yusuf Farada, nimero 10 yitwa Warsam Hassan Hussein, nimero 13 yitwa Douale Mohamed El Aber ni captain, nimero 14 yitwa Ibrahim Idris Mohamed, nimero 19 yitwa Mahad Abdullah Abdi, nimero 21 yitwa Ahmed Mohamed Yaden, akamera nimero 21. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Djibouti yitwa Abdurrahman Okie Hadi. Hanyuma kuri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nabo turabafite Regan. Nibyo mu izamu ry'Amavubi hakaba harimo umuzamu Muhawe n'Imana Gadi, abadefenseri Nshimiyimana Yunusu ari gukinana na Byiringiro Gilbert, harimo umusore w'amahanga cyane akaba ari Nigena Clement, hanyuma harimo abasore bandi niyo mugabo Claude mu ruhande rw'imoso mu bugarira. Hagati mu kibuga harimo Ruboneka Jean Bosco, harimo Ngabonziza Pacifique ndetse harimo na Muhire Kevin, mu gihe abasatira ari Mugisha Gilbert Barafinda ndetse na Dushimimana Olivier bari ku ruhande. Rutayizamu akaba ari Mbonye Umwami Taiba. Ngaba 11 b'ikipe y'igihugu Amavubi babanjemo bakina n'ikipe y'igihugu ya Djibouti. Iminota 2 Amavubi ndetse na Djibouti ubusa kubusa. Akaruka yemeze. Hanyuma abasifuzi bayoboye umukino barangajwe imbere n'umusifuzi w'umugande ari hagati mu kibuga yitwa William Oloya. Umusifuzi wa mbere igitambaro yitwa Brianson Musisi, umusifuzi wa kabiri igitambaro yitwa Katerega Ashraf, umusifuzi wa kane yitwa Talengati Ali Sabira nawe n'umugande. Komiseri w'uyu mukino n'umunyakenya yitwa Solomon Toka Ptingei. Akaba rero ariko yemeze bari samu cyasara Amavubi. Attention Gilbert cenga babiri batatu umupira hagati mu kibuga. Attention Karagapo Semuzungu kuyifunga biranga. Pase nziza cyane yari turutse kwa Ngabonziza Pacifique. Hanyuma kocha Frank Torstein Spitzler yakoze impinduka zigera muri 5. uti nizihe rero? Umuzamu Patience yavuyemo asimburwa na Muhawe nayo Gadi, muzamu wa Gorira. Gilbert Byiringiro Kajeje yasimbuye Omborenga kuri 2. Pacifique Ngabonziza sore w'ikipe ya Police yasimbuye Arsene Tuyisenge aka Tuguma mwana wo mu Gashyushya. Barafinda Gilbert Mugisha asimbura Ramazani Nibizi. Taiba asimbura Oze. Ni impinduka 5. Nibyo birumvikana cyane Axel. Rero reka turebe ko ziza gutanga umusaruro, ari nabyo abanyarwanda bifuza, ari nabyo natwe twifuza muri rusange ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda yabona round ya 2 mu mikino yo gushaka qualification cyane. Amahirwe menshi dushaka kuzayikina na Sudani y'Epfo mu gihe twaba dukuyemo Djibouti. Attention kabisa. Ubwo rero nuko bimeze kofa ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo nyine aggregate Djibouti ifite 1-0 bw'u Rwanda. Kofra baretera vuba
mpira kwa pasi ashaka kwicomeka kwa Claude ariko birangira agaruye inyuma. Mpira kwa Nigena Clement Nigena asize umupira kwa Yunus atera umupira muremure cyane ku ruhande rw'ibumoso arayifunga Claude. Sira umupira kwa Mugisha Gilbert barafinduse. Attention reka turebe uyu mugeni comeka passe kwa Muhire Kava Tarajurizamu kapiteni Muhire Kava, kapiteni ikipe y'igihugu ya Shan akaba na kapiteni ikipe ya Rayon Sport. Muhire Kava akunze kwita Runi. Uyu mwana w'imburabuturo aritako mu mupira awutera hejuru y'izamu. Iminota imaze kuba 5, u Rwanda ubusa Djibouti ubusa. Biragusaba yuko ugomba kuba ufata telefone yawe muri aka kanya, kuko ndakubwira ko ku isaha 2 z'ijoro ushobora kurarana amafaranga miliyoni y'amanyarwanda. Ushaka kuvuga uti Rugaju urakabije. Oya, ntabwo nkabije, ahubwo unyuze ku kanyenyeri 240 urwego